laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahirrahmanirrahim. kono yo heɗitiɓe o radio men Ibadur Rahman, iɗen fuɗɗo dars ɗiɗaɓo e nde deftere Fawaidul Arba' li Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, wondude musidɓe men maketeɓe Ishaq Diallo. فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، haray hiɗen yetta allahu subhanahu wa ta'ala, hiɗen jarnamo kanko allahu subhanahu wa ta'ala handuɗo e jarnede. hiɗen duwano nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygore maɓɓe, sahabaɓe maɓɓe, kala iwtiri ɓawo maɓɓe no moƴƴiri ha ñande dargal. haray hiɗen fotta hande kadi e oɗo darsu meɗen e ndeɗo deftere alqawaidul arba لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. haray nde ɗo deftere ko deftere molanande, hanande wattane deyla e muɗum. karmokojo on o wi rahimahullahu ta'ala: bismillahi rahmani rahim. as'alu llah alkarima, hilantoro allahu tedduɗo on, mawnuɗo on, rabbal arshil azim, jomirawo arshi mawkikin, an yatawallaka, nde o wonata giɗo maɗa fi duniya ka aduna wal akhirati e kalakhara, wa an yaj'alaka, nde o waɗete kadi mubarakan, ko a waɗa ɗo barki aynama kunta nokku kala ka laatiɗa, wa an yaj'alaka, nde o waɗete kadi mimman ida utiya, ɓen ɓe tawata on neɗɗanke mo tawata si waɗanama shakara o jarna e waɗanɗomo on, wa ida betuliya, si tawi woni o jarribama sabara o muññoto, wa ida aznaba, si tawi woni o waɗi bakkatu istaghfara o insinoto wonande bakkatuji makko ɗin. fa inna haula'i thalath, no ɗiɗo piiji tati, no ɓeɗo yimɓe tato, unwanu sa'adati, ko ɗum ɗo woni mande malal. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله، أند الله أن فونريم لطاعته في لفت قلمه، أن الحنفية نلاول أونينغل إدندنانغل لا ويدين ميريجين ملة إبراهيم، كونغل أوني لاول النبي إبراهيم. lawol annabi ibrahima ngol ɓe wonno e muɗum ngol an ta'buda allaha, ko nde rewata allahu subhanahu wa ta'ala kanko tun wahdahu, kanko tun mukhlisan lahu ddin, laɓɓinanamo dina kan. wa bidhalika, ko ɗum ɗo amara allahu on yamiri jami'a annasi, dendanangal yimɓe ɓen, wa khalaqahum laha, o tagiri ɓe sabo ngal ɗo dewal. kama qala ta'ala, wano allahu towɗon wiiri non: wama khalaqtul jinna, mi tagirali jinnaji ɗin, wal insa, kañum may yimɓe ɓen, illa liya'budun, si wona fiyo ɓe wotinɗinan ka dewal. fa ida arafta, si tawi woni a andi, anna allaha, tabitino allahu khalaqaka, o tagirima li ibadatihi, fi wotinɗinnugol mo ka dewal. fa'alam, andu, anna al-ibadata, no dewal ngal, la tusamma, ngal wiyatake ibadatan dewal, illa ma'a tawhid, sina wondude wotinɗingol allahu subhanahu wa ta'ala ka dewal. kama wano woniri non, anna salata, no julde nden, la tusamma, nde wiyatake salatan julde, illa ma'a tahara, sina wondude e laaɓal, sina wondude e laaɓal ngal. fa ida dakhala shirku, si tawi woni shirku on naati fil ibadati ka nder dewal, fasadat dewal ngal ngal bonay. kal hadathi, wano tayre
ida dakhala si tawi woni nde naati fi taharati e nder laaɓal kama qala ta'ala wano allahu towɗon wiiri noon ma kana hanana lilmushrikina wonande shirkoɓe ɓen an ya'muru nde ɓe wurnitata masajid allahi ka juulirɗe allahu subhanahu wa ta'ala tawata kamɓe shahidina ko ɓe seediɓe ala anfusihim e dow wonkiji maɓɓe bil kufri kefeeru ngun ulaika ɓeeɗo habitat boni a'maluhum golleji maɓɓe ɗin wa finnaari ko ka nder yiite hum kamɓe khaliduna woni ko ɓe heddoto fa ida arafta si tawi woni a andi anna shirka no shirku on ida khalata al ibada so jillondiri e dewal ngal afsadaha shirku on bonnay dewal ngal wa ahbata al amala shirku on bonna gollal ngal wa sara wonta sahibuhu jomiraɗo gollal ngal min alkhalidina ko jeyaɗo e heddinteɓe finnaari ka nder yiite arafta andi anna ahamma tabiti ko ɓuri himmude ma alayka ko fawi e dow maɗa ma'rifatu dhalika ko andugol oɗo shirku bonnowo ngal ɗo gollal la'alla allaha no gasa allahu towuɗo on an yukhallisaka nde o dandete min hadihi shabaka immorde e nduɗo gantarru wa hiya shirku billahi ko ɗum woni shirkangol allahu subhanahu wa ta'ala wa dhalika ɗum ɗo non koko jantanoɗa ɗo faamori wo bi ma'rifati andugol arba'i qawa'iduji doose ko ɗum woni bindeje nayi zakaraha allahu ɗe allahu on janti ta'ala towɗon fi kitabihi ka deftere makko haray cheikhu muhammad rahimahullahu ta'ala e nde ɗo deftere maɓɓe alqawa'idul arba ko deftere molanande ni hanande wattanede yila e muɗum hanande faamede no hana faamirede noon cheikhu muhammad rahimahullahu ta'ala nde ɗo deftere ko ɗum woni alqawa'idul arba ko deftere himmude ndi ko yowndiri e tawhid on nde ɗo deftere ɓe jantani en e mayre muqaddima molanaɗo ko ɗum woni daƴƴande ɓawto ɗum ɓe jantani en qawa'iduji ko ɗum woni doose nayi ɗe tawata si julɗo on faami ɗe ɗo haray o sendidiray piiji ɗin nde ɗo deftere hinde hana wattanede ila e mayre moƴƴa nde ɗo deftere hinde jogii himme molanaɗo hino jeeya e himme nde tawata nde ɗo deftere hino wondi e muɗum sendidirgol hakkunde tawhid kañumma e shirku ɗum ɗo hino jeeya e ko nde ɗo deftere jogori misa ko ɗum woni alqawa'idul arba sendidirgol hakkunde tawhid kañumma e shirku ɗimmun ɗum sendidirgol hakkunde on neɗɗanke wotinɗinnuɗo allahu subhanahu wa ta'ala ka dewal kañumma e on neɗɗanke shirkan wonɗo e shirkande allahu subhanahu wa ta'ala tammun ɗum ko nde ɗo deftere jogii misa nde ɗo deftere wawata yondinorde nde ɗo deftere inna hato jina e mayre hay e goto e julɓe ɓen foppoyno hato jinni e nde ɗo woni ko fuɗɗotoɗo jangugol woni ko fuɗɗiɗo ha muuti woni ko ƴellitoyiɗo dow foppoyno hato jinni e nde ɗo deftere julɓe ɓen hino hato jinni e mayre nayaɓum ɗum e nafoore nde ɗo deftere nde ɗo hino hana jangegol faame harana rewgol e hoore muɗum tun inna kañum kadi jangi qawa'idul arba jangugol nde faama anda ko honum woni ko karamakojo on faandi e mayre e deftere nden ko honum woni faandunde mottindirgol ɗiɗo qawa'iduji nayi e nde ɗo deftere ɗiɗo piiji hino jeeya e nafoore molanande ko nde ɗo deftere
wondi e muɗum ko ɗum woni alqawaidu al arba. cheikh muhammad rahimahullahu taala ɓe fuɗɗori e nde ɗo deftere daƴƴande labande wattayila e nde ɗo daƴƴande ko ɗum woni oɗo muqaddima a heɓay nafoore molanande e muɗum. ɓe fuɗɗori bismillahi rrahmani rrahim wano ardidi noon ka alqur'ana on kañum kadi bismillahi rrahmani rrahim hino ardina e corteji ɗin ko wano noon kadi nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam si ɓe windanayno yimɓe ɓen e nokkuli ɗin e leeterji ɓe ardinayno bismillahi rrahmani rrahim karamokojo on kañum kadi iwtirgol ɓaawo ɗum ɗon fuɗɗori deftere nden bismillahi rrahmani rrahim. wallinorgol allahu subhanahu wa ta'ala toragol mo ballal yo wallu neɗɗanke on e golle ɗe o fokkitani ɗen. hiɗen andi hadis ni no ari ko yowndiri e fi bismillahi rrahmani rrahim wondema kala golle ɗe fuɗɗoraka bismillahi rrahmani rrahim haray golle ɗen e wonata barki e majje haray hadis on wona selluɗo. haray cheikh muhammad rahimahullahu taala ɓe attori ɗo du'anagol oɗo wonɗo e ɗaɓɓude ngal ɗo gandal ɗum ɗo ko yurmede molanande ɓe maaki rahimahullahu taala wa ghafara lahu ɓe maaki as'alu llah alkarima rabba alarshi alazim. ɓe maaki kamɓe cheikh muhammad rahimahullahu taala hiɓe toro allahu subhanahu wa taala mawnuɗo on jomirawo arshi mawkikin. ɓe fewtiti allahu subhanahu wa ta'ala yottorgol e makko kanko allahu subhanahu wa ta'ala inɗe makko ɗen kañum may sifaji makko ɗin kanko allahu subhanahu wa ta'ala. ɗum ɗo hino shar'ina torrogol allahu subhanahu wa ta'ala inɗe makko ɗen tororamo inɗe makko ɗen ɗum ɗo ko hunde ɗaɓɓande noon neɗɗanke on hino wawi ɓartode allahu subhanahu wa ta'ala ɗum ɗon. ɓe janti ɗo kadi jomirawo arshi mawkikin allahu subhanahu wa ta'ala hino jantani en fiikiɗo arshi allahu subhanahu wa ta'ala nokku kaw wi rabbul arshi alazim rabbul arshi alkarim. allahu subhanahu wa ta'ala hino jantani en ɗum ɗo. karmo kojo on o tori allahu subhanahu wa ta'ala o wi an yatawallaka fi dunya wal akhirah nde o heftata fi maɗa nde wonata giɗo maɗa ka aduna kañumma e ka lahara. allahu subhanahu wa ta'ala si tawi woni o woni giɗo maɗa tawi himo yiɗuma kanko allahu subhanahu wa ta'ala ka aduna ɗo e ka lahara allahu subhanahu wa ta'ala dandete dendanangal immorde e boneji ko ɗum si allahu subhanahu wa ta'ala kanko tigi o wi ni'mal mawla wa ni'mal nasir moƴƴi giɗo moƴƴi ballo si tawi woni allahu subhanahu wa ta'ala woni giɗo maɗa kadnaɗo e kalahara haray ɗum ɗo a heɓi giɗo a heɓi ballo. allahu subhanahu wa ta'ala wonata giɗo wonata weldiɗɗo sinaɓe yimɓe gomɗinɓe jaɓɓe mo kanko allahu subhanahu wa ta'ala. allahu subhanahu wa ta'ala o wi waliyul mu'minin ko kanko woni weldiɗɗo gomɗinɓe ɓen o jaɓata weldudugol e neɗɗanke shirkanowomo o jaɓata weldugol e neɗɗanke yeddowomo haray so tawi woni on tigi hino faala weldugol e allahu subhanahu wa ta'ala yo on tigi waɗu yamiroji makko ɗin haɗito e ko haɗi kon. cheikh muhammad rahimahullahu ta'ala ɓe tori ɗo yo allah subhanahu wa ta'ala
wonu weldiɗɗo maɗa ka aduna e kala akhara so tawi woni a heeɓi ɗum ɗo haray amali sa ndaari wona e suratu yusuf alayhi salam ke sakkitode suratuwol yusuf alayhi salam hino janto allah subhanahu wa ta'ala fillani en ngol ɗo cortewol nokku ka wi rabbi qad ataytani min almulki wa allamtani min ta'wili alahadith fatir alsamawati wal ard anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin yusuf alayhi salam hino qirrito moƴƴere nde allahu subhanahu wa ta'ala waɗani ɗum o wi jooma an gomɗi a okkilan laamu a aldinilan immorde e koyɗi ko an woni fuɗɗiɗo tagude asamaji ni kañum ma e leyɗele ɗen anta waliyyi fi dunia wal akhira ko an woni giɗo an aduna kañum ma e l'akhara o wi tawaffani musliman wa alhiqni bissalihin ƴettitantata komi jebbilaniɗoma tumbindir yalankade ɓe yimɓe moƴƴuɓe kala mo allahu subhanahu wa ta'ala woni giɗo muɗum o moƴƴinanaymo fiyakuji makko ɗin o newnanaymo fiyakuji makko ɗin allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko sappi o wi nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ko menen woni weldiɓɓe momɓen yiɓɓe momɓen ka aduna ɗo e kañum e kala akhara yen torimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala yo wonu giɗo meɗen ka aduna ɗo e kala akhara alhaaliji neɗɗanke o moƴƴe so tawi woni allahu subhanahu wa ta'ala kipimo fewtitimo cheikh muhammad rahimahullahu ta'ala ɓe maaki wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt ɓe tori kadi ɓe maaki yo allah subhanahu wa ta'ala waɗu barki e maɗa nokku kala ka laatiɗa kamo koɓɓen ɓe sappi ko yinnete kon albaraka ɓe wi ko alkhairul kathir yani ko moƴƴere ɗuɗunde innete ko innete kon e albaraka moƴƴere si tawtidiri iɓe inna ɗum albaraka allahu subhanahu wa ta'ala karmo kojon o tori ɗo o wi yo allah subhanahu wa ta'ala waɗu barki e maɗa ay ma'ana muɗum yo allah subhanahu wa ta'ala waɗu barki e neɗɗanke on nokku kala ka o laati e nokku kala ka o woni ko ɗum annabi isa alayhi salam allahu subhanahu wa ta'ala hino jantano emmo fi makko qissa makko imo sifano en ko allah subhanahu wa ta'ala waɗimo o wi wa ja'alani mubarakan aynama kunt o waɗilan neɗɗanke wonduɗo e barki nokku kala ka milati e muɗum ɗum ɗo heɓugol barki na ko jama on sikkata kon heɓugol piiji aduna tawata dewal allahu subhanahu wa ta'ala ala ton inna ko ɗum woni barki sawi woni allahu subhanahu wa ta'ala ala kay rewede allahu subhanahu wa ta'ala ala kay hulede neɗɗanke on jarribore gongel aduna inna tigi on kañum kadi heɓi barki ma ɗum geɗal ɓe mum heɓi barki ma ɗum nokkel kaari barki hino ton tawata alqur'ana e sunna ala kay jangede e nokkuli ɗin haray no hana dartede moƴƴa ko waɗi non ko ɗum ɗo hana ardinede alqur'ana kañum ma e sunna neɗɗanken so heɓi barki nokku kala ka o yaari o waway nafude hoore makko o waway nafude julɓe hedditiɓe ɓen kono si tawi nokku kala ka neɗɗankon fewtiri ko immorde e bone haray ɗum ɗo alhaali on hino hulɓini cheikh muhammad rahimahullahu ta'ala ɓe du'i oɗo du'a labaɗo ɓe wi kadi wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar
وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاث عنوان سعادة. بوي كدي رحمه الله تعالى بتوري الله سبحانه وتعالى waɗu neɗɗanke on mo tawata si tawi woni o okkorama o jarnay allahu subhanahu wa ta'ala. jarnugol nemaji allahu subhanahu wa ta'ala ɗin ɗum ko hunde poɗore nemaji goo kadi adda. allahu subhanahu wa ta'ala o wi wala in shakartum la azidannakum, si tawi woni on jarnilan e nemaji an ɗin mi ɓeydanay on nemaji ɗin. allahu subhanahu wa ta'ala himo hana jarnede ɗiɗo nemaji makko ɗi tawata si tawi woni neɗɗanke on inni lintayɗi o wawata andude ko ɗi jelu. ko ɗum so wi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, si tawi woni on inni on happay nemaji makko ɗin on wawata andude ko ɗi jelu. allahu subhanahu wa ta'ala o moƴƴike e meɗen hiɗen hani mo jarnude ɗiɗo nemaji. jarnugol mongol ƴettugol ɗiɗo nemaji gollitira ɗi ka allahu subhanahu wa ta'ala yamiri ɗon. kala ka o haɗi o rentini hara neɗɗanke on ƴettali ɗiɗo nemaji ɗi o neminimo waɗi ɗi e muɗum. ɓawto ɗum ɓe wi'i wa iza btuliya sabar, neɗɗanke on si tawi woni o jarribama o jarriborama, woni ko nawnare, woni ko fatunde, woni ko ɗuytorede jawle, woni ko ɓittinede dendanalngal ko on tigi jarribora, ɓe wi on tigi koyo muñño. haray muññagol ngol ko hunde molanade ka diina l'islam. muññagol ngol ko hunde molanade. karmo ko ɓe ɓe sappi koyodiri as-sabr, ɓe wi koynete kon as-sabr ko habsu nafs anil jaza inda al musiba, yani ko ƴettugol soka wonki munkin tumande masibo heɓi ɗum tawatana wowlugol linta si heɓi fatunde, linta piiji wowla ko hana ka wowlede ko ettagol soka wonki munkin jogitoki tawata waway muññade. dendanalngal ko heɓi ɗum tawata waway muññade. allahu subhanahu wa ta'ala himo sappano en fi yimɓe ka alqur'ana ko fewndo honde ɓe heɓuno ko innete kon hoore yaagal, fewndo honde ɓe heɓuno ko innete kon ardagol. allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa ja'alnahum a'imma lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, min waɗi ɓe hooreɓe tumande ɓe muññino. ko ɗum si karama ko ɓen ɓe wi faamu hoore yagal ngal yeeso yagal ngal ko heɓorta ko muññagol ngol. allahu subhanahu wa ta'ala o wi ko jonnitiroyta ɓen yimɓe muññiɓe yawmal qiyama baraji maɓɓe ɗin ko alda e hasboore. imam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala himo jogii deftere labande sa faala yanñagol e nde ɗo toɓɓere ko yondiri as-sabr e pecce muɗum. himo janti e nden ɗon deftere makko ko ɗum woni uddatu sabirin, himo janti yanñi ko yondiri e as-sabr. karmo koɓɓe hiɓe janti pecce as-sabru muñal ngal, ɓe wi hino jeeya e muɗum pecce tati. no mi wiruma noon si tawi woni hiɗa faala yanñade ɗa wawi yiltade nden ɗon deftere. ɓe wi hino jeeya e muɗum e muñal ngal. muññagol waɗa dewal ngal allahu subhanahu wa ta'ala farli e hoore muɗum ngal. muñño waɗa dewal ngal hay so tawi woni tampere hino ton, ɗulle tampere ala ton. wono imam ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala sappori noon ka deftere makko ighahatul lahfan, himo wi innoɓe dewal ngal tampere hino ton, sonja hino ton, wonano woni ko woniri.
o wi kanko imam ibn qayyim rahimahullahu taala a heɓali ko innete kon dakam me dewal ngal sina ɗum dewal ngal sattata e hoore maɗa feccere ɗimmere nden ko yondiri e muñal ngal muññagol ɗin masiboji jippotoɗi e hoore neɗɗanke on kala ko jippi e hoore maɗa no jantorɗen noon kala ko heɓuma muññoɗa feccere tammere nden muññagol acca ɗon waɗugol ko Allah subhanahu wa ta'ala rentini e muɗum kon tuyoji mun ɗin ɓay tu wona kat ɗi dagi ɗi wona e waɗede neɗɗanke on sokka wonki muɗum hara waɗali ɗum ɗo hino jeeya e pecce muñal ko karma koɓɓen sappi e muɗum haray neɗɗanke on ko yo wattan yila muñño waɗa dewal ngal muñño si masiboji ɗin jippike e muɗum muñño hara yeddade Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wi'i rahimahullahu ta'ala yani Sheikh Muhammad ɓe wi'i wa iza aznaba astaghfar si tawi woni neɗɗanke on waɗi bakkatu ɓay neɗɗanke on wona o renaɗo tawata o waɗata bakkatu si tawi woni sheytane pooɗimo ha o waɗi bakkatu on bakkatu makko mo waɗi ɗon o insino ɗum ɗon o toro Allah subhanahu wa ta'ala yafuye hara neɗɗanke on waɗali bakkatu tun faamine tigi tigi on kañum waɗali bakkatu ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala o wi wallazina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله الله سبحانه وتعالى أوي كسورة آل عمران بم بتوات سبي ودي بكاتو سبي ودي بانكره ما بتوني وانكي ما بتوني وانكي ما ببكاتو بأندي تي الله سبحانه وتعالى بأندي تي يوم ما ɓawto ɗum o wi fastaghfaru li dhunubihim bakkatuji ɗi ɓe waɗi ɗin ɓe toro yo Allah subhanahu wa ta'ala accamɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi ko hombo yaafoto bakkatu sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗanken so waɗi bakkatu hakkunde makko yo Allah subhanahu wa ta'ala ko yo fewtu kisan Allah subhanahu wa ta'ala o toromo yo yaafomo toromo yo accammo hara o artali e on bakkatu ɗon siko hakkunde makko e yimɓe ɓen bani adama o yilto o toroɓe yaafuye Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko ɓanginani en si tawi woni a ndaari ɗiɗo piiji wano karama ko jom wiiri noon ɗiɗo piiji tati ko ɗum ɗo woni maande malal ko noon tigi woni neɗɗanke on alhaali makko on gurdam makko ɗan wawata yaltude ɗiɗo piiji tati imma ko e nema woni ko wonɗa imma ko e musiba ko ɗum woni lorra woni ko wonɗa jarrabuye ma ɗum ko e bakkatu woni ko wonɗa e muɗum ɗiɗo piiji tati neɗɗanke on gurdam mum ɗan woni e dogude e muɗum si Allah subhanahu wa ta'ala o waɗima on neɗɗanke mo tawata so arsikama goɗɗum o jarnayi Allah subhanahu wa ta'ala so jarribama o muññoto so waɗi bakkatu o torto Allah subhanahu wa ta'ala yo yaafomo karma kojon o wi ɗum ɗo hino jeeya e mande malal ko noon tigi woniri haray koyen wattan yila toroɗen Allah subhanahu wa ta'ala yo waɗu en e ɓeeɗo o karma kojo on rahimahullahu ta'ala o du'a mo ardini ɗo o wattan yila e makko moƴƴa taskoɗamo heɓay nafoore e muɗum haray nema on ala ko ɓuri hewtu nema ɓurɗo mawnude wa famugol kaɗo dina Allah subhanahu wa ta'ala gollitira Allah subhanahu wa ta'ala himo yiɗi neɗɗanke on si tawi woni o arsikama goɗɗum o weltoron Allah subhanahu wa ta'ala o goltira ɗum ɗon ka ɗoftagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala karmo kojo on o wi'i rahimahullahu ta'ala ilam arshadaka Allah li ta'atihi
anna alhanafiyata millata ibrahim himo sappano en ɗo ko yowondiri karmakojon fayin kadi o waɗi du'anagol o ɗo wonɗo e jangude oɗo neɗɗanke ɗum ɗo hino jeeya e yurmede molanade cheikh mouhammad rahimahullahu taala sa ndaari defte maɓɓe ɗen ɓe attoray ɗum ɗo ilam rahimakallah ilam arshadakallah wano ni ɗum ɗo hino holli karmakojon hino jogino yurmede molanade immorde ɓe ɓe wonno e jannude ɓen eɓe wonno e windande ɓen ɗum ɗo ko wona e liɓede hoore maɓɓe kon a taway ɗiɗo piiji defte ɗen hino fenni ɗum ɗon ɓe wi'i rahimahullahu ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala fewnu neɗɗanke on yo allah subhanahu wa ta'ala hawlindin neɗɗanke on e peewal ngal ɗo peewal ɗoftagol mo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo jeeya e muɗum gandal nafoowal e gollal moƴƴal si allah subhanahu wa ta'ala arsikima gandal arsikima gollal moƴƴal haray amali ɓe wi'i rahimahullahu ta'ala anna alhanafiyata millata ibrahim ɓe wi'i ɓe sappano en ɗo fi alhanafiya ko innete kon alhanafiya yani ko fewtutugol allah subhanahu wa ta'ala ɗurno dendanangal ko wona makko kanko allah subhanahu wa ta'ala e ko wona e rewede alhanafiya ko oñagol e dendanangal laawi mereji ɗi arta e laawol hanango rewede e muɗum ngol ko ɗum ɗo ɓeynata alhanafiya koko oñagol e dendanangal mere arta ka gonga kono ɗo innete alhanafiya ɓawto ɗum ɓe wi en ko ɗum ɗo woni laawol annabi ibrahima alayhi ssalam annabi ibrahima hiɗen andi ko allah subhanahu wa ta'ala jantani en fi oɗo ka alqur'ana qissaji e nokkuli ka annabi ibrahima oɗo ka o dartani oɗo tawhid oɗo hino duwa tefede ande ko honnu yey ha allah subhanahu wa ta'ala inni jogitike mo weldiɗɗo hino duwa tefede ande ko nu allah subhanahu wa ta'ala wi'animo o timmini ko haldida kon annabi ibrahima o'o hino duwa tefede ande ndaaru nokkuli ka ari fi o ka alqur'ana e nokkuli tawta ko fi tawhid wona e yewtede da duwa taskade ɗum moƴƴa nde hiɗa janga alqur'ana ɗen ayeje ko yewtata fi annabi ibrahima alayhi ssalam wattanayila moƴƴa ndaara ko honum woni alhaali o'o ko honum yehi ha tawi o innama tigi tigi on ko weldiɗɗo allahu subhanahu wa ta'ala o wi kanko karmakojo rahimahullahu ta'ala an ta'buda allaha wahdahu mukhlisan lahu ddin ko nde rewrata allah subhanahu wa ta'ala kanko tun wontinɗinamo kanko tun ka dewal laɓɓinanamo dina kanko allahu subhanahu wa ta'ala ka karmakojon wi'i ɗo an ta'buda allaha wahdahu mukhlisan lahu ddin ko fanda e muɗum ko tawata dewal ngal wonɗa e waɗude ngal ko allah subhanahu wa ta'ala ngal wona e waɗanede ko wonɗa e dininorde kon ko wonɗa e yankinanade kon tawata ko allah subhanahu wa ta'ala wona sanamuru wona cerno wona waliyu wona qaburu wona jinnaru wona hay e mere dewal magal ngal foppo maggal ko allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum si allah subhanahu wa ta'ala o wi qul inni umirtu an a'buda allaha mukhlisan lahu ddin wa umirtu li an akuna awwala almuslimin allah subhanahu wa ta'ala o wi amɓe min mi yamirama yomi rew allah subhanahu wa ta'ala mi laɓɓinanamo diina an kan diina kam woni diininorde kan yomi laɓɓinanmo diina kan hara mi kafi daali e makko hay e mere mi yamirama yomi laato aranɗo e jebbilani ɓe allah subhanahu wa ta'ala
Allah subhanahu wa ta'ala o wi qulillaha a'bud mukhlisan lahu dini wiyu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko mi rewata ko kanko woni ko mi noddata kanko woni ko mi faabinorta kanko woni ko mi wallinorta kanko woni ko mi hoolorta na goɗɗum goo mi laɓɓinanamo dina kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni laawol annabi ibrahima alayhi salam buy inna hino e laawol annabi ibrahima tawata ino shirkande Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal muɗum ndartu golle ko wonɗa e wadde kon ndartu ko wonɗa e wadde kon si tawi woni annabi ibrahima ko wonɗa e wadde kon ko ɗum o wonno e waɗude a tawa annabi ibrahima hino hunnange hiɗa hirnange ɗum ɗo woni laawol annabi ibrahima ngol ko ɗum ɗo woni karama kojo o wi wa bidhalika amara Allahu jami'a an-nasi wa khalaqahum laha ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri dendanangal yimɓe ɓen ɓe foppu maɓɓe paykun e mawɗo duhi e suddi hay goto yalta nder ɗon foppu muɗum ko yamira ko wotinɗinnalngol Allah subhanahu wa ta'ala dewal ngal kanko tum hara kafidali e makko hay e mere ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri dendanangal yimɓe ɓen ko ɗum ɗo kadi woni ko o tagiri ɓe sabu muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi wono karama koje on jantorani en non wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirali yimɓe ɓen jinnaji ɗin e yimɓe ɓen si wona fiyoɓe wotin ɗinnanka dewal min tun Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini ɗo sabu honnum o tagiri jinnaji ɗin kañum may yimɓe ɓen o ɓangini ko fi honnu woni ko o tagiri ɓe hikma mum on fi tagugol yora koye en ɗiɗo dendanangal yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko o tagiri ɓe kala annabajo kala nelaɗo ɓayari e yimɓe mum ɓen ko wiyani ɓe ubudullaha ma lakum min ilahin gayruh ubudullaha wajtanibu taghut wotini Allah subhanahu wa ta'ala kanko ɗum ka dewal makko rewe mo kanko tun woɗɗito ɗon dendangal ko wona e rewede kono Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo ko ma jama on fama ɗum kala ko wona e fiɓede muɗum kala ko wona e yongitede hoore muɗum kala ko wona e fewtede barkinore neɗɗanke on yo yongito e muɗum yo fewtu rabbu samawati wal ard Allah subhanahu wa ta'ala tum sawi woni hiɗa faala e dewal ma ngal jaɓe andita ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala o landitoytoma ɗum ɗo lande ɗiɗi e ɗam moƴƴa Allah subhanahu wa ta'ala o landoytoma ko honno wonnoɗa e rewde ko honno wonnoɗa e rewde Allah subhanahu wa ta'ala kala yurni to wonki muɗum wattanayla e ɗeɗo lande ɗiɗi sawi woni ko waliyaɓe wonnoɗa e noddude faabino barkinora sawi woni ko nokkuli wonnoɗa e faabinorde barkinorde a tawi ɗon Allah subhanahu wa ta'ala karamo kojo on ɓawto nde o daƴƴandema ɗum ɗo o wi honno o wi rahimahullahu ta'ala fa idha arafta anna allaha khalaqaka li ibadatih si tawi woni andi ko ma heɓa konete ko gandal si tawi woni andi Allah subhanahu wa ta'ala ko tagirma ko fingal ɗo dewal wotin innugol mo har kafidali e makko hay e mere si tawi woni a faami ɗum ɗo o wi fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tawhid jento moƴƴi nde ɗo yewtere o wi dewal ngal i wonɗa e wiide hiɗa iɗa ɓattode Allah subhanahu wa ta'ala ngal wiyatake dewal sina harahi ngal wondi e wotiɗingol Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun wona goɗɗum ngo ɓannete ton dewal ngal ko innete kon dewal wano cheikhul islam ibn taymiyya rahimahullah taala jantor noon ka deftere makko al ubudiyya o inni ko innete kon al ibada kullu ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al aqwali wal a'mal al zahira wal batina ko innete kon dewal
ko denndangal ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi o weltori immorde e konngol e kuugal foti hara hino suuɗi ma ɗum hino feeñi. ɗum ɗo ko ma tawata ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala wona e waɗanede wona goɗɗo goɗɗo. o wi tigi tigi on dewal ngal ngal wiyatake dewal si wona hara dewal ngal hino wondi e tawhid. buy hino wadde dewe ɗen hay so tawi woni tawhid hino ton kono tawhid on wona laaɓanɗo Allah subhanahu wa ta'ala tawata tawhid on shirku hino e makko. karam ko jonno jantorantama non wondema si tawi woni shirku on ukkike nder ton o bonna e golle ɗen e to ndaara golle ɗe wonɗa e wadde ɗen si tawi woni ko tawhid laaɓuɗo woni nder ton. amma si tawi woni na tawhid laaɓuɗo woni nder ton laɓɓina tawhid ma on tawata dewal ngal ngal wonɗa e wadde ngal ko tawhid laaɓuɗo foy woni nder ton. karamo ko jom o piyamma misal o wi kama anna salata la tusamma salatan illa maa tahara. tawhid on dewal ngal ngal wiyatake dewal sinara ngal wondi e tawhid. no andirɗa noon julde nden nde innatake julde si wona hara julde nden hino wondi e laaɓal. haye goto arata daro tun e juulugol sina hara onti hino andi himo wondi e laaɓal sina har haqqille ɗen suttu. ɗum ɗo jama hino wattani lay ɗum ɗo sayi salligi on tigi firtiki on tigi heɗintinayi salligi heɓano darra yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. jama on wattanayi lay ɗum ɗo. amma telenka finde telenka tawhid telenka wotinigol Allah subhanahu wa ta'ala ka dewal neɗɗanke on taskata ko ɗum ɗo ndaara eyle ko ɗum ɗo ɓuri mawnude ko noon ko tugalal aranal ngal ni julde nden ko tugalal immal ngal. dewal ngal wonɗa e wadde ngal ina dowa taskade ndaara wano taskortoɗa yalli hilan salligi kami salligaki yalli salligi firtnoke ka firtaki ɗiɗo piiji fof on tigi peesindirayi tasko ndaara. dewal ngal wonɗa e wadde ngal kadi ina hani taskorde ɓuri ni fi tawhid on. ndaara so tawi woni goɗɗum natal nder ton ko ɗuytata tawhid on yalli goɗɗum natal nder ton ko bonnata tawhid on ko bonnata dewal ngal ko ɗum woni oɗo shirku woni ko jan woni ko to soko ina dowa taskade ɗum ɗo. o piyamma misal no andirɗa noon julde nden nde wiyatake julde sina haray nde wondi e laaɓal woni ko laaɓal to sukal woni ko laaɓal janal ko wano noon kadi dewal ngal ngalotake dewa sinara tawhid on hino ton wattanayila e moƴƴa e ɗe mise ɗe karamo kojo on woni e piwde ɗo. karamo kojo on o wi'i fa ida dakhala shirku fi libadati fasadat. karamo kojo on o wi'i si tawi woni shirku on o naati e nder dewal ngal ngal bonay. oɗo shirku mo tawta jama hino welsindi andugol fi muɗum hande dendanangal alhaaliji adnayankoji ɗi mo kala hino kippude no famira ɗum ɗon. amma oɗo shirku on tigi tefata anda ɗum ɗo. o wi si tawi woni shirku on naati ka nder dewal shirku on bonnayi dewal ngal bonay. ɓawta ɗum ɓe pi misal ɓe wi kal hadathi wano tayre yani ko firtata salligi ida dakhala fi tahara. si tawi woni hunde firtore salligi on naati ka nder salligi haray laaɓal ngal boni. ko wano ni kadi shirku on si tawi woni o naati ka nder dewal o bonnay dewal ngal. ndaaru defte fiɓuɗe hino kipafi muɗum moƴƴa dambuɗe ko yondiri e laaɓal ngal dambuɗe ko yondiri e salligi dambuɗe ko yondiri e julde fof hino anda hino kippede hino rewtede hino jangede. amma oɗo tawhid oɗo hino welsinda tele muɗum e nokkuli go'o hara ko yen watta ñiila ko hunde mawde ni. si tawi woni shirku naati ka nder dewal ngal boni an a sikkiɗa wattade Allah subhanahu wa ta'ala kono tawata dewal ma ngal boni no neeɓi ɗo ene hulɓini.
ɓawto ɗum karma ko jon o pii misal o wi kal qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala eno sappano en o wi ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah hanana shirkoɓe ɓen anduɓe wonde ɓeɗo ko shirku hiɓe seedi hoore wonkiji maɓɓe nguɗo keefeeru nde ɓe wurnitata nokkuli Allah subhanahu wa ta'ala ɗi keefeero mo tawata imo andi oɗo koye keefeeru ko woni oɗo hana wurtude nokkuli Allah subhanahu wa ta'ala ɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓeeɗo golleji maɓɓe ɗin boni ka nder yiite woni ko ɓe heddoto ɗum ɗo hollima jaka shirku on so naati tun ka nder dewal bonnay golle ɓe karmo kojo on imo sappano en ɗo o piiji ɗi tawata ino hana wattane deyla e muɗum moƴƴa ɓe wi'i fa ida arafta anna shirka ida khalata al ibada si tawi woni andi wondema oɗo shirku so jillodiri e dewal ngal oɗo shirku so jillodiri e ngal ɗo dewal ngal wonɗa e waɗude afsadaha shirku on bonnaygol dewal ngal yalli ko ɗon tu woni ko hattata wona ɗon tu wa ahbata al amal golle ɗe wonɗa e gollude ɗen shirku on o bonna golle ɗen ɗe foppo majje yalli ko ɗon woni ko hattata wa sara sahibuhu wonta jooma ngal ɗo gollal kadi min al khalidina fi nnar o heddinteɗo ka nder yiite yono duwa wattane dey lay muɗum sa andi wondema shirku on so jillodiri e dewal ngal o bonnay dewal ngal golle ɗen ɗe bonay jooma golle ɗen wona neɗɗanke heddoytoɗo ka nder yiite karma ko jom o wi arafta si tawi woni a faami ɗum ɗo kono buyi ala e faamude ɗum ɗiɗo piiji buyi ala e tefude anda ko ɗum woni shirku ala e tefude ɗiɗo piiji ɓawto ɗum ɓe wi anna hamma ma alayka haray a faami ko ɓuri waɗɗade e maɗa ko ma'rifatu dhalika ko andugol ko tawata si naati e ngal ɗo dewal maɗa ngal bonay golle maɗen ɗe bonay neɗɗanke on wona heddotoɗo ka nder yiite neɗɗanke on hino duwa watta ndeylay ɗum ɗo karmo ko jon o wi'i sa faami ɗum ɗo la allah an yukhallisaka min hadihi shabaka sai woni a faami ɗum ɗo no gasaka Allah subhanahu wa ta'ala dande e nduɗo gantaru ndaaru misal ngal o piingal oɗo shirku no ewa gantaru wonande anduɓe ka fulawaji ɓen nangoɓe wano colli ɓe bannay colli ɗin ɗi ara ɗon ɗi jooɗo tun ɗi nango ɗon on tigi ara tawa ɗon sondundu kono noon kadi kulle ɗen ɗo ton ko ɓe banniranta ɗe wano seesuku e ko nasiga ɗum ɗon kadi shirku on no wayi wano ɗum ɗon gantaru aray tun e shirku on nangoɗa ɗon golle maɗen ɗe bona o wi wa hiya shirku billah ko ɗum ɗo woni shirkangol Allah subhanahu wa ta'ala karmo kojo on o sappani en ɗum ɗo joni noon ittandema ka ɓe wi sappani en ɗo misal wondema shirku on so naati ka nder dewal o bonnay gollal ngal pawto ɗum ɓe wi'i neɗɗanke on kadi o wona heddotoɗo e nder yiite ɗum ɗo hino puusa en fi faamugol piiji ndan ma anda kono woni shirku ma anda kono woni pecce shirku ɗen ma anda ko honum woni nambara shirku on ma anda ko honum woni haqiqa hulugol oɗo shirku fino daɗira oɗo shirku karma ko jon o wi ɗum ɗo faamori wo e ɗawa iduji e doose kete konte kon qaida ko doose yani ko règle mo rewata e muɗum fiya heɓu ko innete kon nafoore o wi ɗum ɗo faamori wo andugol ɗawa iduji nayi ɗi karma kojo on jantantoma e nder nde ɗo deftere ko ɗum woni ko ɗiɗo ɗawa iduji nayi sa faami ɗiɗo o no gasaka Allah subhanahu wa ta'ala e yurmende makko o dande immorde oɗo e oɗo shirku joni noon oɗo shirku jama o hino duwa andude o jama o hino duwa taskade faama fi oɗo shirku
fi honno fi Allah subhanahu wa ta'ala dandu neddanken oɗo shirku oɗo shirku ko innete kon shirku ko kafudugol Allah subhanahu wa ta'ala e dewal ngal ɗo hertori tawata ko kanko woni ko hertori ngal ɗon ƴetta goɗɗo goo kafida makko e maggal ɗum ɗo hino yanya e yanyoe ɗum ɗo e darsuji men aroyuji inchallahu tabaraka wa ta'ala shirku on hino fecciti fekke ɗiɗi ko shirku jano kañumma e shirku to sooko shirku to sooko on hino jeeya e muɗum wona wondirgol kono Allah subhanahu wa ta'ala hino jeeya e muɗum innugol Allah subhanahu wa ta'ala e kaarijo ɗum hino jeeya e shirku to sooko on amma nambara shirku on bone shirku on karamo kojo on o sappani ken e nde ɗo deftere wondema shirku on o bonnay golle ɗe hino jeeya e muɗum ko duwaɗa faamude wondema oɗo shirku ko jeeya ɗum e bakkatuji mawɗi ɗin oɗo shirku hino jeeya e nambaraji muɗum kon ɗo woni toɓɓere aranen nden nde mi wonma e jantanade nden nambara shirku on ɓay karmo kojo on o wi wondema neɗɗanke on ɗum ɗo so waɗi ɗum ɗo oɗo shirku so naati ka dewal ngal bone oɗo shirku nambara muɗum aranum ɗum shirkowo on ko harminaɗo natugol aljanna shirkowo on ko harminaɗo natugol aljanna Allah subhanahu wa ta'ala o wi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimina min ansar shirku on o wi kala shirkanɗo Allah subhanahu wa ta'ala o maydi e muɗum oɗo harayu harminanama natugol alijanna werde makko nden ko yiite alanaɓe yimɓe toñoɓe ballo mono wallaɓe ɗum ɗo ko aranu e nambara shirku wondema neɗɗanken harayu harminanama natugol alijanna no ino dohanade wattanede yila sayi goɗɗo hino yango hino juula hino hoora hino hajja hino waɗa jihadi hino waɗa sadaqaji hino wakkili hino totta haqqeji ko hulugol ngeeɗo yiite ɗaɓɓugol alijanna jonnon ad ala tefude piiji natoji nder ɗo ha bonnanama ngal ɗo gollal tawata alijanna mo wonɗa e wolanede fi muɗum on neɗɗanke on o natoyta nder ton ko yiite woni ko wodani ɗum ɗo hanaka ɗaɓɓide tefe ande Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum ɗo woni ko yewti o laaɓani en poyi innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar o wi ko kala innaka ɗo ko ɓeɗo ma ko gorol kaariwol na affaire aduna ni kala shirkanɗo Allah subhanahu wa ta'ala o maydi e muɗum aɗa waɗanimo aljanna werde makko nden ko yiite ɗimmun ɗum e nambara oɗo shirku on ko bakkatu mo Allah subhanahu wa ta'ala yafata ko ɗo shirku jano si on tigi maydi e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima Allah subhanahu wa ta'ala o wi o yafata ko de kafide e makko goɗɗum goy mo himo yaafo non ko hewta shirku on ko wonande on mo faala kala on shirkanɗo Allah subhanahu wa ta'ala ro fefindi ko baki Allah subhanahu wa ta'ala fefinande mawnde imamu tabari rahimahullahu ta'ala ka tafsir makko kon noon kadi imamu sa'di rahimahullahu ta'ala ɓe wi tigi on wa qad abanat hadhihi al-aya anna kulla sahibi kabira fa fi mashiyati llahi in sha'a afa anhu wa in sha'a aqabahu alayhi ma lam takun shirkan billah imamu tabari imamu sa'di ɓe wi oɗo aya ɓanginani en laɓɓinani en poyi wonden kala jomirawo bakkatu njano himo sengole yamirore Allah subhanahu wa ta'ala so faala o acca so faala o letta si wona shirku on oɗo shirku o wi o yafatako ɗum ɗo woni nambara shirku on ɗimmun ɗum tammun ɗum oɗo shirku
ko sabu fi natugol yiite dalil muɗum imamul bukhari ma muslim ɓe fillani en hadis abdullah masudi radiallahu taala anhu nela susalam ɓe maaki man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala annar kala mayɗo hara himo waɗidi allah subhanahu wa taala mo nudde allah subhanahu wa taala goɗɗo go kono allah subhanahu wa taala yerujo goo o naata yiite hadis o nokka bukhari e ka muslim ko on mo yewti ta beleɗe woni ko yewtuma ɗum ɗo laaɓani mofteɗen reedu aduwa ka tefude anda ko no woni shirku aduwa ka ndarde si shirku kitaka golle maɗa wona karam ko jon yewtiri noon ari ka muslim hadis jabir nela sallam ɓe maaki man laqiya allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala annar kala o hawrode allah subhanahu wa ta'ala o shirkanali mo hay e mere o naata e aljanna kala hawroɗo e makko tata mo shirkani mo o naata yiite ɗum ɗo duwa ka tefede ande ɗum ɗo hino duwa tefede ande hino jeeya e nambara shirku nayaɓum ɗum wondema oɗo shirku ko ɗum ɗo hino jeeya e ko ɓuri mawnude e tooñe fi honnu ko haqqe mo allah subhanahu wa taala hertori woni ko neɗɗanke on kafidimo e muɗum ko tooñe molanaɗe allah subhanahu wa taala o wi inna shirka la zulmun azim shirku on ko tooñe molanaɗe hino jeeya e nambara shirku on wondema shirku on hino jeeya e bakkatuji mawɗi ɗin wano ardiri noon ka sahihain hadis abi bakrata radiallahu taala anhu nelaɗo susalam ɓe maaki ala unabbi'ukum bi akbari lkabair qala ha halatha qalu bala ya rasulallah qala al ishraku billah ndasasam ɓe maaki on accata mi yeeto on ko ɓuri mawnude e bakkatuji ɗin sahaba ɓen ɓe wi o woy ɓe maaki ɗo laabi tati nelaɗo salam ɓe maaki shirkangol allahu subhanahu wa taala ɗo ko nambara shirku on ni ino jeeya e nambara shirku on jeega ɓum ɗum wondema shirku on o bonnay golle ɗum ɗo cheikh mouhammad rahimahullahu taala no woodi ka ɓe cippi ɓe yewti koko ɓe yewti ɗo nokku ka ɓe wima wondema si tawi woni anna shirka ida khalata alibada afsadaha wa ahbata alamal wa sara sahibuhu min alkhalidina fi nnar no woodi ka ɓe cippi allahu subhanahu wa ta'ala ka suratu zumar o sappi wondema o wi honno o wi walaqad uhiya ilayka wa ila alladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin gomɗime wahoyni e maɗa muhammad e ɓen attinoɓe ma annabaɓe nelaɓe si tawi woni a shirkani allahu subhanahu wa ta'ala o wondiri o wi men bonnay golle maɗen laatoɗa jeeyeɗa e ɓen yimɓe hayruɓe ko ɗum woni ɓen yimɓe perduɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam mo tawata o ɗo annabajo allah subhanahu wa ta'ala o wiyama so shirkani allahu subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala bonnay golle ɗen ko honnum neɗɗanke hedditiɗo kañum kadi ɗumannoto ɗon allah subhanahu wa ta'ala o sappi ka suratul an'am o janti annabaɓe haa gasi ɓe foppu maɓɓe o wi walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun o sappi annabaɓe no jeeya e muɗum ka qissa ibrahim alayhi salam o sappi annabaɓe bus o wi ɓeɗo fof si ɓe shirkanno allah subhanahu wa ta'ala o bonnayno golle maɓɓe ɗen enen kan noon en tefata anden golle ɗe wonɗen e wadde ɗen si shirku ala nder ton e si tawi woni kono alhaali on woniri ko ma famin ɗum ɗo hino jeeya e nambara shirku on nambara jeɗɗaɓo on wondema oɗo shirku ko hunde nde tawata kaffara ala e muɗum si on tigi maydi e muɗum yani si tawi woni neɗɗanke on o maydi e shirku on kaffara ala e muɗum neɗɗanke on ko heddotoɗo ka yiite ɗo hino duwa an tefede ande ñawore shirku on oɗo
mayduɗo kañum oɗo shirku golle makko ɗen eɗen andi ko golle bonɗe oɗo neɗɗanke ko heddotoɗo ka yiite ko heddotoɗo nder ton ko harminaɗo natugol aljanna. imamu nawawi rahimahullahu taala ka sharh sahih muslim himo eggi ɗon fottande karmakoɓe ɓen. toɓɓere ƴimmere nden ko yondiri e oɗo shirku ko on woni haqiqa hulugol oɗo shirku. ɓay karmo kojon o wi'i no gassa faami ɗum ɗo allah subhanahu wa taala dandete nduɗo gantaru o dandete ngol ɗo pircol wota ukko e muɗum. allah subhanahu wa taala himo sappano en fi ibrahim alayhi salam. ibrahim alayhi salam o wi'i wa junubuni wa baniya an na'buda al asnam. allah subhanahu wa taala dandu men hiwu men reenu men min kañumma e geɗal ɓe am ɓen ndemen rewata sanamo ndemen shirkanta allah subhanahu wa taala. ibrahim ko ɗum si ibrahima taymi rahimahullahu taala wona ardi noon ka tafsir imamu tabari rahimahullahu taala o wi man ya'manu lbala bada ibrahim ko hombo hooloto oɗo nambara wondema yanata e shirku ɓaw ibrahima alayhi salam. annabi ibrahima moko ba tawhid tawata himo huuli hay neɗɗanke goto na koyo holno hoore muɗum shirkon ko ma anda haqiqa hulugol mo heɓano woɗɗitoramo. cheikh mouhammad bun abdulwahab rahimahullahu taala ka kitabu tawhidi ɓe jantingal ɗo dambugal ko yowdiri e oɗo shirku. inchallahu tabaraka wa taala ɗum ko toon sappoyte yaññe hino jeeya e haqiqa hulugol oɗo shirku billah shirka ngol allah subhanahu wa taala al isti'adatu billahi taala min ashirk moolorgol allah subhanahu wa taala toromo yo dandu neɗɗanke on oɗo shirku. toro allah subhanahu wa ta'ala yo dandumo oɗo shirku. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laatno ɓe molotono ɗum ɗo saba ɓe laatno ko hino molotono ɗum ɗo ko yen wattan yila hino jeeya e ɗimmum ɗum fi haqiqa hulgol oɗo shirku torgol allah subhanahu wa ta'ala yo allah subhanahu wa ta'ala tabbintin ɗum e kaɗo dina allah subhanahu wa ta'ala danda ɗum shirku toro allah subhanahu wa ta'ala. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam heewino ko ɓe makayno ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ko an yo yiltidirowo ɓerɗe tabintin ndeɗo ɓerdan e kaɗo dina ma. nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ta neɗɗanke on oño no jeeya e tammum ɗum haqiqa hulugol oɗo shirku andugol oɗo shirku e piiji waɗoji ha neɗɗanke on waɗa oɗo shirku. ɗiɗo piijama no welsidi ɗum ɗo kala hino andi ko honno etorta ɗaɓɓira gongel aduna fino gurdam mum ɗam marshira kono tefugol anda ko honno woni oɗo shirku ko piiji honɗi naɓata neɗɗanke on e shirku on jama no welsidi ɗum ɗo e nokkuuligo. ko ɗum sa laari huzaifa radiallahu taala anhu o wii soabaɓe laatnono lantude la sallam ka moƴƴere nden heɓorta ɗon min mi lantude la sallam ka bone heɓorta ɗon hulugol tami yanu e muɗum hulugol tami yanu e muɗum. ko ɗum si seydna umar radiallahu taala anhu ɓe wi en honno ɓe wi innama tunqadu ura l islam urwatan urwa ida nasha'a fi l islam man la yarifu l jahiliya. andu l'islamu on piɓalle mum ɗen ko ɗuytota ko seeɗa si tawi woni heɓiki e l'islam wonɓe ka nder l'islam ɓe anda piiji jahiliyanko ɓe anda piiji ɗin ɓe ukkoto e muɗum yimɓe ɓen ɓe anda ko yondiri e shirku on ɓe ukkoto e muɗum feere ala. ko ɗum sima ibnu qayyim rahimahullahu taala mo jogi konngol labangol ka madarju salikin o sappi yewtere juutunde mi raɓɓiɗinnoma yewtere makko nden ko o yewti kon
waɗugol taaliq battane oɗo koko seydna oumar sappiɗo fi muɗum wondema sahabaɓe ɓen attanɓe ɓe naatde l'islam ɓe andi bone o ɓawtonde ɓe naatde l'islam ɓe andi gonga kan ko ɗum si tawi woni hiɓe yeeso dendanangal yimɓe ɓen sina annabaɓe e nelaɓe ɓen ɓe andi laawol bone ngol ha laaɓi puy ɓe andi laawol moƴƴol ha hen tani keɓe fen ɗiɗo piiji woni ko ɓe fooliri kamɓe sahabaɓe ɓen neɗɗankino do andude kono woni shirku ko piiji honɗi naɓete ha waɗa oɗo shirku fiita golle maɗen bonu